vysielame vo vysokom rozlíšení. Komáromban születtem. Magyar nyelv az anyanyelvem. A folyó ketté választja a várost. A Duna partja valakinek közel, valakinek messze van. Budeme sa baviť o nenávratnej histórii, ktorá bola nesmierne dôležitá pre Československo, ktorú oslavujeme, a história, ktorá priniesla pre Maďarsko niečo iné, je to Trianon. 6-szor 3 állítást látnak a papíron, és azt kell mindig eldönteni, hogy az aktuális 3 állításból melyik az, amelyik a legvalószínűbb. És azt kellene megnézni, és szeretném kérni, hogy akinek itt van az atlasza, az legyen szíves, nyissa ki a kedvemért. Az okokat, a gyökereket kellene először feltárni. És ehhez mindenféleképpen nyissuk ki mondjuk a 18. század demográfiai viszonyait mutató térképnél, hogy mennyiben lehet azt mondani, és miért lehet azt mondani, hogy bizonyos értelemben a trianoni békeszerződésnek a körvonalai már kezdenek látszódni. Tehát valaki legyen szíves jelezze, hogy megkockáztatja a választ. Nincs azért olyan nagyon nagy kockázat. Nagyon jó volt, a Habsburgok jó voltában nyilván, a hazai románoknak, szerbeknek, szlovákoknak, ruszinoknak, és így tovább. Megáll ez? Nem annyira. Mi volt az a követelés, amit a magyarok felé támasztottak, és amit a magyarok nem fogadtak el? Területi autonómia, nyelvi autonómia, politikai autonómia. Lebo akože keď sa začal vytvárať nový národ pod ich nosmi a chcel ten národ sa zrazu osamostatniť, no ako, áno, chceli sa zrejme osamostatniť, alebo aspoň autonómiu dostať, a akože to potom vytvára veľa konfliktov a tie konflikty stoja peniaze a ubližujú tej ekonomike, takže... Aby proste im ostali takí slúžiť, ako keby proste Maďari mali nadvládu, tak si ju chceli nechať a tým chceli zničiť vlastne tie slovenskú inteligenciu, čím vlastne ich maďarizovali, no. Oni hlavne chceli týmto nastoliť stabilitu v štáte. Lebo keby tu bolo veľa vzdelaných ľudí, tak asi by sme dosiahli tú zvrchovanosť. Pretože Maďari o sebe uvažovali ako o tom hlavnom národe, ktorý bude mať jednoducho vyššiu moc, ktorý bude veliť týmto ostatným menším národom, lenže práve spoločná krajina je otázkou spolupráce a kooperácie, ktorá v tom prípade chýbala. Pretože Slováci neakceptovali maďarské snahy, ktoré boli často aj násilné, a to odsúdilo túto krajinu k zániku. Engedélyezték nemzetiségi iskoláknak a létrehozását, meg támogatták is a nemzetiségeket, csak Odmedzujúce boli hlavne Apolnyho jazykové zákony.
vlastne, že aby sa mladé slovenské deti už od malička učili maďarsky a vlastne obmedzujúce boli tie jazykové zákony, že nám ten jazyk, oni chceli ako keby vyhobiť slovenčinu, ale v žiadnom prípade ju nemohli zakázať. Snažili sa ju vykoreniť. Kebyže sa im to podarí tým Maďarom, tak Slovensko by zapadlo do zabudnutia. No a keby sme sa vrátili viac do histórie, tak kto to bol prvý? Slovani alebo Maďari? Podľa mňa Slovania tu boli skorenie, a to sme aj my, Slováci. Alebo že Maďari sú ugrofíni, takže my máme nárok na toto územie. Každý si hľadá nejaké prvenstva. Revúdske gymnázium, to bolo skutočne jednorečové slovenské. Hočovská, Hatalovská, slovenčina tu bola. Prvýkrát gymnázium, na ktorom boli všetci profesori Slováci. Gymnázium jediné v Uhorsku, ktoré malo názve slovenské, jediné, iné školy nebolo. Gymnázium, ktoré vo svojej pečati malo 3 kopce a dvojitý kríž. Gymnázium revúdske bolo známe tým, že úradnou rečou bola slovenčina. Maďarom o slovenské záujmy skoro nikdy neišlo. Podľa mňa oni nás po väčšine brali, keď sme ešte mali nejaké tie nerastné suroviny, ako ťaženie aj v našom regióne. Tu sa ťažila železná ruda, aj ako v Kremnici zlato. Podľa mňa oni nás viac brali iba ako, aby nás využili. Ale nevadilo by mi, keby sme vlastne ostali súčasťou Maďarska, pokiaľ by tie vzťahy boli také vyrovnané a neboli sme utláčaní. Kebyže sa my s nimi ostaneme, určite by sme nemali výhodnú pozíciu, podľa mňa. Maďarizácia to je široký pojem. My hovoríme, že Maďari zavreli gymnázium. Nie, vieš, ak to boli evanjelici, ktorí si zavreli gymnázium, ktorí sa dali na tú vlnu tým prúdom pomaďarčovania. Takže nie Maďari, to je zlý výklad. Naši ľudia, ktorí si mysleli, že keď pôjdu s prúdom, chytia sa moci a budú sa mať dobre a tí to takto robili. Tá maďarizácia mala úžasné tempo. Není dobré, aby na takom veľkom území vládol iba jeden štát, jeden národ. Aj ten jazyk je dosť obmedzujúci, keď sa my ako slovanské národy musíme učiť maďarsky, tak je to dosť obmedzujúce podľa mňa. Próbáljuk meg közösen összeszedni azt, amit tudnunk kell az első világháborút lezáró békerendszerrel. Kezdjük rögtön egy alapkérdéssel, első világháború mettől meddig tart? Tessék, Kriszta. Emlékszem a háború végére. A történelem tanár elsírta magát. A Dunánál randevúzgattunk. Csak a Duna ismerte titkainkat, szerelmeinket. A kérdés, hogy be kellett nekünk lépni a világháborúba. A háborúnak mindig van gazdaságélénkítő hatása. Igen, ha a háború rövid. Tehát a háború rövid háborúra készültek. Igen. És úgy gondolták, az összes nemzet úgy gondolta, hogy nyerni tudnak a háborúban. A Németország a villámháborút végre tudja hajtani, és akkor így, hogyha a monarchia Németország oldalán lép be a háborúba, akkor ők is nyertesként kerülnek ki. Az első világháború térképlapját megnézik, és összehasonlítják a másik oldalon lent lévő térképpel. Mi lett az osztrák-magyar monarchiával? Hát az eltűnt, tehát azt feldarabolták. Čiže z toho pôvodného územia, z tých pôvodne veľkých zámerov a veľkých plánov a veľkých cieľov a z Veľkého Uhorska zostalo nakoniec toto. Nem is nagyon volt olyan politikus, aki éppen valamiféle megfelelő hatalommal rendelkezett volna, és alá tudta volna írni ezt a békeszerződést. Víťazi rozhodovali, ako bude vyzerať mapa Európy. Dá sa povedať, že víťaz berie všetko, ale slušný víťaz by mal brať ohľady aj na budúcnosť, čo s tým spôsobí. Či celý versajský systém bol alebo nebol spravodlivý, to sme potom následne videli na udalostiach, nielen v Československu, ale v celej Európe. Ellopnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen kígyók a kebleden. Szitok a
szenvedem, tovább nem engedem, tovább nem engedem, azért, mert 1920-ban érettségiztem. A Duna határ lett, az iskolánk pedig csehszlovák. Mindenki a Trianonról beszélt. Amikor az ember fiatal, nem veszi tragikusan a dolgokat. Csehszlovákia demokratikus állam volt. Az jó volt. Keď porovnávate to, ako vyzerala teda tá mapa Európy v tom roku 1914 a 1920, tak vidíte, že vznikol systém štátov, ktorý vytvoril takú bariéru oddelujúcu západ od toho východu, od toho novovytvoreného budúceho sovietského Ruska, neskôr Zväzu sovietských socialistických republik. A nás, čo teraz bude zaujímať v súvislosti s nami, so Slovákmi, bude tento tvar, to znamená územie Rakúsko-Uhorska a ešte presnejšie územie tejto časti, z ktorej vzniklo aj budúca časť teda toho Československa, tá slovenská časť, Podkarpatská Rus a teda to Slovensko. Ha nem etnikai alapon húzták meg a határokat, mint ahogy ígérte a Wilsoni elv és a Wilsoni elképzelés, akkor mit gondoltok, milyen érveket tudtak mondani azok a politikusok, akik Csehszlovákiát, Romániát vagy éppen Szerbiát képviselték? S akými argumentami? S čím argumentovali pred Francúzmi, pred Angličanmi, keď vytvorili tú Československú národnú radu? Že čo je ich ambíciou? Že Rakúsko-Uhorsko je nebezpečné. Že je spiatočnícke a môže sa spojiť s Nemeckom. Aj to, áno. A tým, že je mnohonárodnostné, tak nikdy nebude stabilné. Takže presne tak, áno. Čiže je potrebné ho ako keby zmeniť na jednonárodné štáty. Áno? Dobre. Maďari, argumentácia maďarskej delegácie, aj keď v podstate vypracovali veľký elaborát, neveľmi boli pripustení, bola aká? To, že proste stále bolo toto Uhorsko už strašne veľa rokov a teda že patríme. Im to fungovalo, tak prečo by mali niečo rušiť, čo fungovalo? Boli pripustení vôbec tí porazení k rokovaniam? Neboli pripustení, čiže vnímali to ako diktát, ktorý im spôsobuje problémy. Áno? A to vyvolalo tú vlnu nacionalizmu, ktorá sa potom po tej prvej svetovej vojne objavila v nástupe fašizmu a snahe revidovať všetky tie zmluvy. A magyar békedelegáció visszautasította ezt a békefeltételt, tette azért, mert ha ránézel a térképre, ez a körülbelül 3,3 millió magyar éppen a magyar törzsterülettel határos területeken élt. Ez szinte elfogadhatatlan és felfoghatatlan volt a kor embere számára. A jednak ide o to, že tu žil odlišiteľne inakší národ ako vo väčšine Maďarska. Možno pohraničné územia boli jednoznačne sporné a tam šlo o to právo silnejšieho. Ale v severných územiach Slovenska by som povedala, že jednoznačne žil iný národ ako maďarský. De szerintem az, hogy egy országnak a kétharmad részét elválasztják új határvonalakkal, szerintem semmilyen értelemben nem lehet pozitív. Talán annyiban, hogy mint magyar nemzet egy államot képez, tehát nemzetállam lettünk teljes mértékben. Ez mondjuk igaz, ez előnek is fölfogható. Čo dáva komukoľvek právo prisvojiť si územie, na ktorom žije iný národ? Nyilván el kell fogadnunk a nemzetiségek nemzetállamokért való törekvését is, de fontos szem előtt tartanunk, hogy hatalmas mennyiségű magyarság jutott át a határokon, és mondjuk Erdély kivételével nagyon közel vannak a határokhoz, és úgy gondolom, hogy gazdaságilag és identitásbeli politikai nézetekkel nem lehet ezt így eldönteni. Tehát egy nép, ha mondjuk egy nagyobb, sok nemzetiségű államon belül él, akkor ugyanúgy jogot kap arra, hogy külön államot alakítson, de az addig mondjuk alapterületet vagy otthont adó országnak is ugyanez a jog kijár. Pre väčšinu Slovákov to je už možno uzavretá vec a už to berú, takže to bolo v minulosti a už to nejak neriešia alebo nechcú to otvárať, ale pre Maďarov to je asi stále nejaký veľký problém. Za hranicou vždy niekto zostane, že som menšina z jednej aj druhej strany. Hej?
Záleží, ako sa tá menšina v tom cudzom štáte bude cítiť. Hej? Az volt a cél, hogy Magyarországot meggyengítsék? Éppen az, hogy a más etnikumoknak adjanak lehetőséget saját állam alapítására. Tehát, hogy azokat erősíts, így van. Čo vám z toho vyplýva, keď sa pozeráte na tú mapu? Keď sa tie hranice posúvali, tak na tom území vlastne tí Maďari už žili. A potom sa im možno ako nechcelo sťahovať za tie hranice, tak tam proste ostali a stále sa hlásia k tomu Maďarsku. A teda k tej maďarskej národnosti. Čiže oblasť západného a východného Slovenska, južnej časti, čo z toho vyplýva, keď sa pozriem na tú mapu? Jednoduchý záver. Prevláda maďarčina. Tak, čiže tie hranice, ktoré vznikli na základe toho Trianonu, rešpektovali etnickú hranicu medzi národmi? Nie. No, to je ono. Na most hogyan lehetett volna a népek önrendelkezési jogának megfelelő határokat húzni? Mit kellett volna tartani? Népszavazást. Miért nem tartottak máshol népszavazást? Csak Sopron és környékén. Virág? Szerintem azért, mert az Antant már előre odaígérte a területeket. Így van, nagyon jól mondja. Tehát előre eldöntötték gyakorlatilag a határokat, és ha népszavazást írtak volna ki, akkor ez másképpen alakult volna. A Trianon Múzeumban egyetlen egy olyan mondat nincs, amit ne mernék lefordítani szlovákra, sőt, mi azt szeretnénk, ha a szlovák barátaink ide jönnének, mindent megnéznének, és beszélgessünk mondatokról, képekről és igazságokról. Igaz, hogy minket már nem érint, de magyarok vagyunk, egy közösséghez tartozunk, tehát talán ezt az egész szellemiségünket kéne, hogy érintse, és az, hogy elszakítottak minket a hazától egy olyan bűn miatt, amit lehet, hogy el se követtünk, az szerintem igazságtalanság, és nem egy olyan dolog, amin túl kéne lépni. Én személyesen nem éltem át a Trianont, és igen, a dédszüleim igen, de egyszerűen ez egy olyan dolog, ami megtörtént és múlt. Szerintem ezt el kell fogadni, hogy 92 évvel ezelőtt így döntöttek, hibás döntés volt, de most hasznot kéne belőle kihozni, nem pedig sajnálkozni rajta. A saját édesapjuk, a saját nagyapjuk időszerűtlen, a sírjuk, a képeik, a leveleik válhat időszerűtlenné az apa és a nagyapa? Az apa és a nagyapa segít abban, hogy az unokával és a dédunokával és a szomszéddal meg tudjam értetni magamat. Nem kell félni, tehát nincs olyan a közös életünkben, a szlovák-magyar közös múltban, amitől félni kellene. Nincs, egyetlen olyan kérdés nincs. Itt közös hiányok, közös mulasztások és közös lehetőségek vannak. A tú históriu už nezmeníme, už iba tie následky vidíme a tie následky nie sú už také katastrofálne pre nás, čo sme sa osamostatnili. Len pre tých Maďarov, lebo im nevyšiel ich sen. Kebyže sa neoslobodíme, tak podľa mňa by náš národ ako keby splynul s Maďarmi a možno, že Maďari by si niečo vzali od nás, ale tým, že ako vidíte na mape, že ich je viac, tým pádom my by sme sa stále podraďovali, až by sme nakoniec zanikli, pardon. Tak pozrite sa, tá Trianonská zmluva už bola, sme osamostatnení a už žijeme tak, ako žijeme aj nám dobre. Ja sa nebojím toho, že by tu nám bolo také ohrozenie, že by z našeho územia ubudlo, alebo niečo podobné, lebo už nie sme v tom období, že by sme vytasili zbrane a bojovali o to. To už sa nedeje. Pozsonytól az Ipoly torkolatig, kérem szépen, mi volt az a kérdés, ami eldöntötte a határt? A Duna. Kik követelhették ezt értelemszerűen, hogy Dunánál legyen a határ? Hát nem a szlovákok, kérem szépen, hanem a csehek. Tehát ez valójában az új csehszlovák állam, de ezt az új csehszlovák államot, ezt csehek vezetik alapvetően, és én itt valamelyik órán említettem is annak a két politikusnak a nevét, Masaryk és Benes. Tehát ők azok a cseh emigráns politikusok, akik aztán hatalmas befolyást szerezve az emigrációban a békekonferenciára is ilyen hatást gyakorolnak. Ktoré medzinárodné zmluvy, alebo teda dohody, alebo kde tá myšlienka vzniku toho československého štátu vznikla? Takže? V Amerike. V Amerike. Bola to Clevelandská dohoda a Pittsburghská dohoda. I am a fool in this love of my own disease. Don't fall in love in the sudden sunshine. You better don't know. Don't, baby, go to this desert, girl.
follow it for the chancy reason you better don't know, and let it go. Love is drunk, never clear. Love is passing you by. Only love, my friend. Nothing else can stay between us. Az ezredforduló előtti szlovák tankönyvekben gyakorlatilag a szlovák történelem, én úgy láttam, hogy ez úgy nézett ki, hogy a Svatopluk megalapítja a Nagymorva birodalmat, majd utána jöttek a csúnya magyarok, és van 800 év szűn, mert ez már nem a mi történelmünk, legfeljebb a népnek a története. És aztán jött Ludovic Stúr, és gyakorlatilag a szlovák nemzeti mozgalom megteremti ugye a mai Szlovákia elődjét. Ezredforduló előtt a magyar történelmoktatás meg arról szólt, hogy amit ezen a területen volt, az minden magyar volt. Tehát a magyar állam területén magyarok éltek, és gyakorlatilag mindent a magyarok csináltak. Keď Maďar hovorí, že Maďarország, tak to myslí od Arpáda až po dnes. A to nie je pravda. Maďarország nebolo, Regnum Hungárie bolo. Napríklad teraz mám nové slovo. Tie slovensko-maďarské vzťahy, po slovensky samozrejme, je to uhorizácia. Nie maďarizácia, ale uhorizácia. Lebo keď Kalinčiak ešte, alebo Krman, alebo starší slovenskí spisovatelia hovorili tak nadšene o Uhorsku, to nehovorili ani o Slovensku, ani o Maďarsku. Práve preto, že som slovakista, teda som váš človek, ale predsa som, nie že predsa, ale som Maďar. Radšej by som povedal, že som Uhorom. Teda z toho uhorského pohľadu sa na to pozerám. Tak pre mňa Slováci nie sú ako cudzí, pre mňa Slováci sú ako moji, teda, lebo som 50 rokov venoval slovenskej kultúre, tak samozrejme, že tam žijem ako ryba vo vode, keď som tu. Első körben nem az a fontos, hogy Érsekújváron ugyanabból a történelemkönyvből tanuljanak, mint Debrecenbe, tehát nem ugyanaz a tananyag, mert alapvetően az identitás miatt nyilván kell egy szlovák történelemkönyv, meg egy magyar történelemkönyv. Amit mi fontosnak gondolunk, hogy a magyar diákok tudjanak arról, hogy mit tanulnak Szlovákiába, tehát hogy ez az ellenségkép legalább így csökkenjen. Sa diskutovalo v médiách, že Česi to oslavujú dodnes ako štátny sviatok, my sme na to ako si zabudli. Vlastne ten 20. október je dosť dôležitý sviatok, ten by sa mal, napríklad Češi ho majú. Slováci dostávajú prvýkrát vo svojich dejinách ten priestor, že môžu sa cítiť ako samostatný, no samostatný nie, ale povedzme, že rovnoprávny, akceptovaný, štátotvorný národ. To, že je štátotvorný, to je dôležité. Bola tam národnostná menšina, ktorá bola v Československu početnejšia ako Slováci. Ktorá to bola? Vie niekto? Ktorá národnostná menšina? Boli to Nemci. Boli to Nemci, tí boli početnejší. Vzniká nový štát, nevzniká len tak, vzniká na základe medzinárodných dohôd, vzniká ako výsledok bojov, pretože tu existujúce úradníctvo, četníctvo, maďarské žandári a maďarská štátna moc nechcela sa vzdať toho, čo mali. Po akú dlhú dobu existovalo Uhorsko ako štátny celok? Od roku 1000. Kto bol prvým kráľom? Štefán I. to bol prvý kráľ. Tudja azt valaki, hogy István király kezéhez vér tapadt? A trón megszerzése érdekében kínoszta, és megölette az ellenségeit. És ma egy szent. A történelem szívesen barátkozik legendával. Najkrajšie roky som prežila v Československu. Utiekli ako voda v Dunaji. Horthy vrátil našu školu do Maďarska. Prišli ho vítať tisíce a volali mu na slávu. Bol svätým mužom, komu prekážal fašizmus. Az nem volt jó.
chlapci, drahé sestry Slovenky a vy všetci rodoverní Slováci, nielen v tejto sále, ale na celom Slovensku, ba na celom svete. Dovolte mi hneď v úvode povedať, že bez Trianonskej mierovej zmluvy by nebola slovenská štátnosť. Trianonská zmluva zvýšila sebavedomie Slovákov a priniesla zadozučinenie národnej slobody po stáročnom útlaku v uhorskom žalári národov. Práve preto, že zmluva nastolila nové spravodlivé pomery v Európe a preto, že znamená nespochybniteľné mierové status quo aj pre súčasnosť, sme sa zišli v Komárne, ktoré je hraničným mestom a zdôrazňujem, je a aj zostane slovenským. Előfordulhat az, hogy Komáromban egyszerre egyidejűleg van egy olyan csoport, amelyik koszorúz és ünnepel és boldog, a másik pedig gyászol? Szabad is hirdesse, ajkad eszre vegye reggel, délben, este, véredné, hogy váljon az ige, az eszme. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen! Existujú takí jedinci, ktorí si myslia, že by bolo lepšie, keby sa vrátili tie časy, ktoré boli pred Trianonom a ktorí si myslia, že bolo treba zmeniť tie dnešné hranice. Ale ja si myslím, že existuje veľmi málo takých ľudí, ktorí vidia reálnu šancu uskutočniť to. Pre veľkú väčšinu sú tie trianonské hranice nesympatické, ale nevidia realitu a nechcú to akože zmeniť. Oni možno, že o tom snívajú, ale nič akože nerobia, aby sa to uskutočnilo a na štátnej úrovni sa vlastne o tom vôbec nepočíta, s tým nepočíta. Ja to neverím v tom. Én azt gondolom, hogy nem jó, hogy vannak ilyen radikális oldalak, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor problémákat rejtenek emögé, és azt gondolom, hogy az extrém nacionalizmus nem vezet sehova. És azt gondolom, hogy meg kellene tanulni tisztelni egymást, tolerálni, és élvezni, hogy ilyen sokszínű lehet egy ország. Mind nyelvben, úgy, mint kultúrában. Ezt gondolom. Sok szlovák mondja itt Komáromban, hogy jó a kapcsolat a magyarok és a szlovákok között. Nekik szerintem van egy szintű empátiájuk. Stretli sme sa tu na hraničnej čiare medzi Maďarskom a Slovenskou republikou. Je to presne 90 rokov odvtedy, kedy sa v Trianone podpísala mierová zmluva. Slovensko teraz ukazuje celej Európe, ale predovšetkým Maďarom spoza Dunaja, že toto je naša zem, toto je slovenská zem a tuto si nikdy nedáme zobrať. My sme tu autochtónny národ, ktorý tu žije 1500 rokov. Ugye itt a többségetek komáromi, vagy Komárom környéki. Azt hiszem, hogy van itt, aki nem komáromi, ugye? De azért mégis ez egy olyan város, amit annyira érzékenyen érintett a trianoni döntés. Ketté vágták Komáromot. Őszintén szóval megfordult a fejetekbe az, hogyha mondjuk itt élő szlovákok lennétek, akkor hogyan éreznétek ezzel kapcsolatosan, mondjuk Trianonnal kapcsolatosan? Én ezzel a tudattal, ami most van, mint magyar, hogy tudom a dolgokat,
így, hogyha szlovák lennék, biztosan sokkal empatikusabb lennék, de nagyon sok szlovák nem tudja ezeket a dolgokat. Szóval olyan alapkérdésekben nem biztosak, hogy mi miért vagyunk itt, hogy minket nem tüntettek el innen, és hogy miért próbáljuk a jogainkat ugye érvényesíteni, hogy ők igazából ilyen homályban vannak, szóval nekik így nehéz hozzánk barátságosan szerintem hozzáállni. Például mondjuk az én apukám is szlovák, és sokszor van az, hogy félreértik anyuval egymást. Csak azért, mert mit tudom én, apu másképp gondolja, mint az anyu. Mert ő máshogy volt nevelve. A mamám részéről, aki tiszta szlovák, őt a hegyekből hozták, vagyis költöztették ide. De az anyu ő meg ilyen tisztára magyar, meg így mondhatom, hogy hungarista is. És hát így vannak nézeteltérések, de abszolút nem veszekednek azon, hogy Trianon vagy ilyesmi, sőt apu az velünk gyászol március 15-én, meg a többi ilyen gyász ünnepen, és ő ezzel egyetért. Tak môj starý otec sa narodil v slovenskom Komlóši, čiže je presídlenecký Slovák. Presídlil sa, vtedy to bolo v 46. No, vďaka Benešovým dekrétom. A oni sa presídlili z toho Maďarska kvôli tomu, že po vojne povedali, že kto je Slovák, nech ide na Slovensko a Maďari zo Slovenska nech idú do Maďarska. A ďalšia vec bola, že prešli na Slovensko tiež, lebo si mysleli, že v Československu nikdy nebude komunizmus a že Beneš nedovolí, aby komunizmus ovládol našu krajinu. A ja sa cítim hrdý na to, že som Slovák a si ctím ten odkaz 28. októbra, keď sme dostali tú možnosť žiť v niečom inom a mať slobodu od Maďarov a že môžeme existovať ako národ. Môj otec je Maďar, hej? A mama je Slovenka, lenže mne sa nikto doma neprihováral po maďarsky. Ja by som aj chcela vedieť po maďarsky, ale nemôžem, lebo ma niekto je naučil. Tak ja by som nemala problém maturovať po maďarsky. Samozrejme, ten jazyk je problém a nie len ten rozdielnosť jazyka, ale to, že nemáme v sebe žiadnu jazykovú toleranciu, ktorá je, povedzme, pre ľudí, ktorí žijú na západe, povedzme, pre ľudí, ktorí majú materinský jazyk angličtinu, charakteristické. Lebo keď jeden Maďar nerozpráva dobrý po slovensky, ako povedzme ja, lebo málo kedy rozprávam, tak Slovák nevidí to, že ako dobre rozpráva po slovensky, hoci není Slovák, ale vidí tie chyby. A taktiež robíme my Maďari. Keď niekto v Maďarsku nerozpráva dobre po maďarsky, napríklad Slovák, tak nevyzdvihujeme tú kladnú časť, že on predsa vie po maďarsky, sa snaží a preto vlastne ani my tu na Slovensku, ani Slováci v Maďarsku sa nechcú rozprávať s tým druhým jazykom. Lebo keby sme dostali vlastne tie kladné reakcie, že rozprávať, vidím, že nie si Slovák, len rozprávaj ako vieš, tak by sme radšej rozprávali po slovensky ako takto. Je ťažké dorozumieť sa pre niekoho, kto vôbec nemá šajnu po maďarsky. Napríklad v Poľsku alebo tady v Srbsku by ste sa ako tak dorozumeli, keď ste Slovenia. Maďarsku nie. Ja som bola v Maďarsku toto leto v obchode a vôbec som ani nemala nejakú prvotnú myšlienku, že idem teraz na nich po slovensky nejak rozprávať a budem rozprávať po slovensky, až kým si nezoženú nejakého tlmočníka. Tak som sa rozprávala po anglicky v Maďarsku, ale tak nevadí. Ja som tam nešla s tým, že teraz idem rozprávať po slovensky a budem ich tam trápiť, keď nevedia. Tak mne sa páči slovenčina, alebo viacej zvučnejšia, áno, tak je to môj rodný jazyk. Čo by som bola za človeka, kebyže nemám rada vlastný jazyk. Az a baj a legtöbb emberekkel, hogy egyre jobban csak rohannak az asszimiláció felé. Tehát én már azt veszem észre embereken, akik tudnak magyarul, hogy letagadják, hogy tudnak magyarul. És lehet, hogy nem lenne egy jó ötlet, hogy megint Magyarország területén lennénk, viszont az sem egy megoldás, hogy végül el fogunk veszni mind. Ez most már minden az, hogy a magyarság mennyire marad meg, az mind most már rajtunk a következő generáción fog múlni. És ha te a kisgyereked, a kisfiadat, kislányodat majd magyar óvodába, magyar iskolába fogod iratni, és tanítod nekik ugyanúgy Adit, Petőfit, mint amit mi is tanulunk. Ha nem történt volna meg Trianon, akkor nem kellene azzal foglalkoznunk, hogy egy szlovák közegben magyar gyereket fölnevelni. Szóval ez a Trianon olyan alapkérdéseket határozott meg, ami befolyásolja az egész életünket. Én, mint
19 éves fiatal még mindig azt akarom, hogy térjünk vissza Magyarországhoz, vagy autonómiát kapjunk, az abszurd. Az lehetetlenség, az nem megoldás. Nem kell ezt az egészet visszacsinálni, nem kell rajta sajnálkozni, ez tény, de el kell fogadni, hogy a mi szempontunkból a magyarságnak ez egy rossz döntés volt. Ez rosszul érintett minket, igaz, hogy engem személyesen nem, de az én családomat annó igen. Ezeket az egész területes visszacsatolásokat a mai világban, már 21. században, egy Európai Unióban például teljesen felesleges lenne ugyanígy eszközölni, mert minden egyes ország, Magyarország, Szlovákia, Románia, tehát a környező országokat egybevéve körülbelül ugyanazon szinten van gazdaságilag. Keďže žijeme v demokratickej krajine, v demokratickej Európskej únii, čo si myslím, tak podľa mňa prečo by sa takáto otázka mala riešiť? Viete, jedna strana to stále otvára, druhá nie, tak aj tú druhú stranu treba uspokojiť. Kto by to mal poriešiť? Myslím si, že by mali byť nejaké tie akože dejiny z oboch strán napísané. Akože nie len tak, že pre nás to bola aká výhra, keď akože sa rozdelilo to Uhorsko a že pre nich aká strata. Myslím si, že by to malo byť nejakou strednou cestou napísané, aby si potom oni nevysvetľovali to inak, akože že ešte stále na to majú nárok. Ako podľa mňa to není... Akože bolo by fajn, kebyže to je, ale robilo by sa to veľmi ťažko. Súhlasím. Hát, ez nyilván attól is függ, hogy hogyan tanítják a történelmet, tehát hogy egy ilyen általános szemszögből, vagy pedig úgy, hogy Trianont is lehet úgy értékelni, hogy csak a magyarok ellen követték el, viszont hogyha belegondolunk, hogy nem is tudunk belegondolni igazából, hogy szlovákok szempontjából milyen lehet, tehát nyilván ők ugyanúgy ünneplik azt, hogy saját államot hozhattak létre, mint amit mondjuk az első bécsi döntés után, vagy a második után, hogy a magyarok meg visszakapták a saját területüket. Učebnicu sa dá napísať povedzme za jednu noc, novú učebnicu, v ktorom sú celkom iné fakty a nový prístup. Ale zmeniť vlastne identitu nejakej spoločnosti, nejakej komunity, alebo zmeniť historické povedomie nejakého národa, to sa nedá z jedného dňa na druhý. A vlastne to, ako tu my pozeráme na históriu, ako vidíme svoj minulosť, ja tu teraz hovorím rovnako o Slovákoch ako o Maďaroch, vlastne to sme zdedili ešte z konca 19. storočia. Ide o to, že je to v nás, ostalo to v nás, že tento národ a oni nám ublížili, tak im to vráťme a tak toto ostáva na mnohých miestach, ako možno medzi nami a Maďarmi, medzi Srbmi a Chorvátmi. Ešte Nemci a Francúzi to nejako prekonali, ale možno práve z týchto dvoch národov by sme si mali brať príklad, ktoré sa na základe ekonomiky ako tak zjednotili a prestali medzi sebou do nekonečna hádať. História osudy jednoduchých ľudí nepozná. Hovorí iba o porazených a oslavuje hrdinov. História sa rada kamaráti s legendou. Toto sú naozaj strany ľudí, ktorí, ja neviem, keď sa pozrieť na ich ideológiu, tak si nemyslím, že to majú v hlave naozaj v poriadku. Vlastne oni presadzujú, že Maďari sú najlepší štát v Európe, ešte možno tie Aponiho názory, že všetko, čo je maďarské, je vlastne vrchol najvyššej dokonalosti a paradoxné je, že oni sa vlastne dostali aj do normálneho parlamentu v Maďarsku, ktorý už oficiálne ani veľmi není založený na demokratických hodnotách. Én úgy érzem, hogy ez a radikális oldalák, az ilyen extrém esetek sehova sem vezetnek. Ez egy nagy hiba a demokráciában, hogy mi megengedjük, hogy mindenkinek legyen saját véleménye, mindegy, hogy milyen véleménye van, és csináljon, amit akar, és azután, ha hibát vét, akkor megbüntetjük. Nacionalizmus je idea, že nejaký národ je lepší ako ostatné, pretože som sa do ňoho narodil ja. Fontos az, hogy kihangsúlyozzuk, hogy mi felvidéki magyarok vagyunk? Igen. Te beleneveled majd a gyerekedbe, hogy mondjuk te felvidéki magyar vagy? Legyen olyan tudatod, hogy Szlovákiában nő fel? Feltéve Szlovákián nő fel. Értem.
És ki az, aki közületek úgy gondolkodik, hogy a jövőjét mondjuk a határ túlsó oldalán képzeli el, tehát Magyarországon? Én eddig úgy jöttem ide Pozsonyba tanulni, hogy én biztos nem fogok itt maradni, hanem én megyek Magyarországra. És így visszagondolva, hogy ahogy idejöttem 4 évvel ezelőtt, most a véleményemet teljesen más szemszögből átformálódott, és most már úgy vagyok, hogy itt szeretnék, itt fogok maradni Pozsonyban, mert meg szeretném tanulni a szlovák nyelvet tökéletesen, és ezt a két kultúrát még jobban összefogni, és az, hogy mind a két kultúrából tanuljunk, és hogy ezáltal, hogy művelődjünk, fejlődjünk. Našu ekonomiku a svetovú ekonomiku, proste, že Slovensko je na, by som povedal, dosť zaostalejšej úrovni oproti napríklad s Amerikou alebo s týmito štátmi. A myslím si, že celkovo by nás čakal lepší život, keby sme išli niekde vonku. A čo sa týka napríklad aj financií, že viac by sme si mohli dovoliť, myslím si, ako na Slovensku. A to je asi tak všetko. Môj názor. Buď budete živoriť tuto za 300 €, alebo budete živoriť vo Veľkej Británii za 1000 €. Nemáte jedno, kde živoríte. Preto všetci tak utekajú odtiaľto, lebo je ťažké zamestnať sa a ešte sú problémy, že skončíte výšku a nemáte kam ísť. Pokiaľ by som si tu vedela nájsť prácu, tak by som tu určite ostala. Išiel by som do toho zahraničia, hej, ale stále by som bol Slovák. Ja nie som nacionálne cítiaci človek, ja Slovensko ako také všeobecne s jeho kultúrou a tradíciami moc nemusím. Dokonca by som povedala, že som sa tu možno narodila omylom, lebo celé to, ako to tu funguje, sa mi vôbec nepáči ale som rada, že sme sa nespojili s Maďarmi, lebo tá kultúra sa mi páči ešte menej ako táto. Ja by som nechcel nejako ísť do sveta, že študovať alebo usediť sa, ale určite teda takže cestovať veľmi dlho a čo najviacej toho precestovať. Aby som spoznal čo najviacej ľudí, čo najviacej rôznych kultúr a aby som vedel, že ako proste, že človek rozmýšľa vzhľadom na to, že kde sa narodil a ako, kde vyrastal. Tak asi všetci by sme šli do zahraničia, pretože tam sú určite lepšie tie podmienky a aj tam sa človek viacej uplatní ako na Slovensku, bohužiaľ. Na Slovensku nie je proste veľa tých možností, preto všetci odchádzajú. Én például büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és a történelmünkre is, a híres embereinkre, és én például sose értettem azokat a tudósokat és híres embereket, akik külföldre mentek, ott lettek híresek, és aztán utána meg elfelejtették, hogy magyarok. Korosztályunkban egyre kevesebben vannak úgy, hogy a magyarságra, illetve a hovatartozásukra úgy büszkék lennének, illetve hogy ragaszkodnának ahhoz, hogy Magyarországon maradjanak. Ez a gazdasági helyzet miatt is. Én személy szerint nem akarok Magyarországon maradni, és úgy is tervezem, hogyha hazajárok, akkor nagyon-nagyon ritkán, amivel én tovább szeretnék tanulni, annak itt jövője nincs. Szerintem, aki természettudományos érdeklődésű, annak szerintem mindenképp jó az, hogyha más országokban lévő módszereket is megismeri, szóval ez mindenképpen fontos, de visszatérnék haza. Tak ja by som tiež rada vlastne vycestovala, ale nie je to ani tak kvôli tomu, že sa mi tu nepáči, hej, ja mám vlastne Slovensko rada. Ale je to skôr kvôli tomu, že napríklad úroveň vzdelania tu na Slovensku je celkovo dosť nízka v porovnaní s ostatnými krajinami. Takže ja by som tam chcela ísť hlavne študovať, ale potom sa vrátiť, lebo ako už povedala Aďa, no tak vlastne trocha pomôcť tomu Slovensku, aby sa dostalo na takú vyššiu úroveň, na akú sa vlastne môže dostať vďaka nám. Tak ja tiež rozmýšľam o zahraničí, teda už som presvedčená, že pôjdem do zahraničia, ale tiež si neviem predstaviť, že proste poviem Slovensku s Bohom a ostanem proste do konca života niekde v zahraničí. Jednak mám tu rodinu, priateľov a proste žijem tu 19 rokov, tak mám vlastne kúsok toho Slovenska v srdci. Preto mu nemôžem povedať len tak s Bohom. Určite minimálne na staré kolena chcem mať domček, zahradku a tam si robiť. Ja som žila už 6 mesiacov v Dánsku, takže už môžem porovnávať severské krajiny a Slovensko. A síce som povedala, že treba, aby mladí išli preč naučiť sa, ale ja chcem ísť preč, ale nevrátiť sa.
Je to dosť smutné, ale je to tak, lebo aj keď tu mám rodinu, samozrejme budem sem chodiť, mám v pláne sem chodiť raz do roka minimálne, ale naozaj nemám v pláne sa sem vrácať akože na dlhšiu dobu. Máme síce krásny kraj, krásne hory, ale iba na severe. Ale neláka ma tu na táto spoločnosť, politika, ani celkovo ľudia naozaj. Na Slovensku funguje také, že našu tradíciu tvoria halušky, opití chlapí a celé to postavenie toho Slovenska sa mi nezdá na takej úrovni, na akej by som to vyžadovala ja pre svoj život. Ak budem mať deti, tak určite budem mať po slovensky. Aby sa dokázalo dorozumieť so svojimi starými rodičmi alebo proste s rodinou na Slovensku. Identitu. Áno, aby si zachovalo identitu. Mnohí z nás boli v zahraničí a majú akési vedomosti, vedia porovnať Slovensko so zahraničím. Naozaj sme bilingválne gymnázium a mnohí z nás navštevujú zahraničné krajiny. Práve preto, že vidíme ten dôvod, chceme ísť do toho zahraničia. Pokiaľ máte vzdelanie, máte skrátka nejaké do budúcnosti nejaké predpoklady byť úspešný, je dobré sa vrátiť, lebo aj Slovensko potrebuje takých ľudí. Má ich dosť málo, ale na druhej strane, na čo sa vracať? Jednoducho má to nejaký zmysel, má to zmysel vrácať sa, keď nie som ocenený tak, ako by som mohol byť ocenený niekde inde. Slováci dosť strácame tú národnú hrdosť. V porovnaní napríklad s Maďarmi si to môžeme porovnať, že Maďari sú veľmi hrdí na svoj národ, kdežto my Slováci aj v dnešnej dobe stále hovoríme, že chceli by sme ísť žiť do zahraničia, lebo je tam lepšie. Tú tvoju prácu aj neocenia, mal by si pracovať za nejakých pár drobných, keď niekde v zahraničí. Tvoju prácu ocenia možno 5-násobne. Vieš, prečo by si mal živoriť, keď sa môžeš mať lepšie? Čo pre teba spravil náš národ? Prečo ty sa chceš cítiť národne hrdý? Čo pre teba spravilo Slovensko, že tu chceš zostať? Chcel by som sa vrátiť preto, lebo som hrdý na to, že som Slovák a nechcel by som proste žiť niekde inde, keď som sa narodil tu. Ja by som sa asi nevracala. Asi nie. Ak všetci šikovní ľudia odídu zo Slovenska, tak potom Slovensko pôjde už len dole. A veľmi rapidne si myslím. Vieš, keď ti nedajú žiadne podmienky, prečo by si tu mal zostať, alebo nejaké dôvody, zostaň tu a bude ti tu dobre, tak kto by tu zostal? Ja som zažila na vlastnej koži to, že som zo Slovenska odišla som s rodinou a vrátili sme sa. Jednoducho, mohli sme si vybrať, či ostaneme, žili sme v Bruseli, bolo to jednoducho, mohli sme si žiť ako prasci v žite, ale prišli sme naspäť. A jednoducho, aj keď sme tam žili, tak to bolo to, že všetky tie sviatky, čo boli, tak sme sa nesmierne tešili, že prídeme naspäť na Slovensko a že uvidíme, ako napadne sneh, pretože v Belgicku nesneží tak často. A takéto drobnosti proste človeku v zahraničí začnú chýbať. A predsa keď si vezmeme ľudí, čo žijú napríklad v Londýne alebo v Írsku, tak veľmi prežívajú to, čo sa deje na Slovensku a koľkokrát by chceli byť na Slovensku a proste fungovať so Slovákmi, proste bojovať za ich práva. Aj vtedy, keď sa prerútila tá kauza s gorilami, tak preboha všetci tí v Írsku, čo žili v Anglicku, tak bojovali pred ambasádmi a tiež sa nejak vyjadrili a proste chceli tu byť a ja si myslím, že aj teraz, keď si možno myslíme, že chceme odísť na Slovensku a strašne sa hneváme na Slovensko, že hneváme sa na slovenskú vládu, lenže jednoducho ja som si to zažila, viem, čo je to odísť zo Slovenska, byť mimo toho všetkého, že čo sa tu deje. Proste v nás to ostane to, že sme Slováci a... Som Maďarka a nehanbím sa za to. No lebo veľakrát aj v škole sa stane, že ak sa ozvem k niekomu maďarsky hovoriacemu, tak ma zakríknú, aby som to nerobila. Moje mesto, ja som z malého mesta z Južného Slovenska, hovoríme čisto slovensky. 2 kilometre od nás je dedinka, ktorá je čisto maďarská. Áno, 2 kilometre. Lebo tam proste bola hranica medzi druhou svetovou vojnou a tak ďalej. A ja som chodila tiež do školy, kde bolo to slovenské gymnázium a budovu malo spoločnosť maďarským. Čiže ja som žila medzi Maďarmi, ktorí aj tiež takto tvrdili, že proste sú Maďari. Áno, nie je to, že Slováci hovoriaci po maďarsky, sú to Maďari. No, a ja som s tým problém nemala. No viete, ja žijem tu na Slovensku, hovorím slovensky, mám slovenské školy, ale
viete, je to také 50/50, pretože Slováci nás v tých médiách a všade vlastne utláčajú a my si chceme zobrať späť to, čo bolo naše. Každý má tú svoju pravdu, každý v niečom klame. My teraz ako 20-roční nevieme presne, čo sa stalo vtedy v histórii, čo bolo presne, čo sa dialo rad za radom a viete, sa ťažké na toto naozaj vyjadriť, pretože ani ja som si nie úplne istá tým, čo poviem, pretože neviem, čo sa pred 100 rokmi naozaj stalo. Ale určite budem hlasovať za Maďarov. Určite by som chcela, aby sa Trianonská zmluva zrušila a aby to všetko bolo znova felvidik. Takto silné vyhlásenie je až šokujúce, pretože Slováci by takéto vyhlásenie asi nedokázali urobiť v tom, že niekedy nám chýba taký ten patriotizmus a možno, že sa to bojíme povedať naozaj. A práve ty to povieš to na rovinu. Ja si fakt neviem predstaviť situáciu, že v triede by bolo 30 Maďarov. Ja prídem Slovenka, ktorá žijem v Maďarsku, rozprávam po maďarsky a teraz poviem, že ja chcem, aby toto mesto po maďarsky sa volalo po slovensky. Vy si viete predstaviť s ich národnou hrdosťou a s tým, ako sa oni správajú, že mňa by nechali v tejto triede, ja by som bola tam vykopnutá. Pretože oni to berú tak, že my sme Maďari, my tu budeme a vy sa nám podriadite. Čo je to za slovenský národ, keď ja prídem do obchodu a ja svojim ľuďom, ktorí tu žijú, prečo tu žijú, keď sú takí Maďari? Keď je v Maďarsku dobre, keď sú maďarský jazyk, na čo idú sem? Chcú, aby tá časť, kde žijú, aby sa stalo maďarskom, aby sa rozprával po maďarsky, aby to bola nejaká časť Slovenska, ktorá patrí nám, zase si len chcete odkrojiť. Pozri, a takto si odkrája. Proste tá časť, kde ty chodíš do obchodov, do Rimavskej Soboty, do Košíc, do Bratislavy, to všetko patrilo pod Maďarsko. Keď sa to... No, ale však patrilo pod Maďarsko a keď sa proste táto časť oddelila a pridelila sa Slovensku, tak tí Maďari tam ešte stále zostali. A tí ľudia, ktorých ty stretávaš v obchodoch a pani predávačka ti povie tešik, ona má možno 50 rokov a jej... mala 25 alebo takže tá asi... Dobre, to je jedno, to som teraz iba povedala, hej. Dobre, tak dajme tomu, že má 30 rokov, ale jej starí rodičia vlastne a prastarí rodičia tam bývali a boli tými Maďarmi. A ona tam zostala žiť. A z generácie na generáciu sa podával ten jazyk. To sú úplne iné jazyky, my si vôbec nerozumieme a tak sa má prihovoriť po slovensky. Proste, ja si neviem predstaviť, ja prídem do Maďarska a zamestnám sa v obchode a budem na nich hovoriť po slovensky. To je... To, že sa neviete prispôsobiť a žijete v minulosti, pretože to bolo a už nie je. Ja by som sa maďarčinu naučila, keby som vedela aspoň rozoznať koniec a začiatok slova. Ale ani to neviem. Ja ani proti stele nič nemám, hej, ale ja som sklamaná z toho, že keď sa my chceme ako Slováci nejako reprezentovať, keď už konečne chceme aj my mať niečo svoje, keď máme určité hranice, tak ja viem, že sú korene sú silné, to je niečo proste, čo zo seba asi neviete vytrhnúť, pretože maďarské korene sú veľmi silné a to vedia všetci. My Slováci to v sebe až tak veľmi nemáme, ale možno práve preto, že ja by som chcela, aby sme to v sebe vypestovali, aby aj v nás sa niečo zakorenilo, niečo také, za čo my budeme vedieť bojovať. A keď budeme stále niekomu ustupovať, tak to sa nám nikdy nepodarí. No vidíte, napríklad, ja som tu teraz sama, hej, a toto sa mi napríklad fakt, že páči, že ste sa proste spikli proti mne, že proste držíte spolu, tak urobte to aj ako národ. Ich tá národná hrdosť je podľa môjho názoru tak trošku vzbura, pretože sú národom vklíneným medzi Slovanov. My Slovania zaberáme obrovské územia, máme jazyk, s ktorým sa vieme dohodnúť medzi každými Slovanmi. Maďari sú tu sami. A preto si myslím, že sa tak držia vlastnej národnej hrdosti, ako nejaký poďky, ako nejakého brvna, ktoré pláva po rieke.
Come, baby, come to this desert girl. Don't follow it for the chance of reason. Narodila som sa ako Maďarka a zmaturovala som ako Slovenka. Kto si už na to pamätá? Kto si pamätá na mňa?